Tá tamil go indú bhéins an ICU ní thugam an lúirt. Bhí tracaí orm é dhéim chud gú choirí scar úna chéile agus fágaí méid go sealadh gan buan na cainte. Mar sin tugaí clipboard dús sa dóis go jogal an commerceáid dhéanana de gurí céistearán scríbhinn an freagras síos ar an clipboard. Lena chuir sin ceannas an airide drugaí fé cuasail fríd má corp agam. Barachlam a lan amadí a scríú, srú consciúsa agus ráhfuil é. Mar hampla, ag puinte amháin, scríime gur hiag méid grúise né hála snúgur oscailt inachlis an éanadí an curum, agus na bheits an buda se fanne cléabeg. Lena chuir sin, nuair a bhaithí mé an fadan a bhí choristeach má gísal acu chun mé a cothú. Scríb mé, did I suffer a blow to the nose? Bonnet an amos mé in a gin curum. Níl bardam go dé window stroke no ella. No keiko trump cúiseach as a bhí sé. So réir mé tin Harby, a bhí gisbrag rahar bud a réanad bridge, modulars an fósú. Bhí séise a gúnaí go mór a bhach muding ní pósú, ach bhí méise gláin na cunne. Láháin fi mé líam a labí ospidéal agus bhí cairnú cúgur do bháil bhí ag obardam. A rian am bhí an banlaí seo a caint in a chéile fan na síaltaí fan muid an ospidéal. An sila bhí agus bháil in a go fear chéile. Ní raibh go jogal bhí a clinsin. A chuir mé amach ní rééis an fósa. Níor opgan nuair é Harby an bailach go siad na caint fé. Remis is mentioned go an pósa coolers is fedger. Boil an pósa lom laithach. Ach an céistán go éidir a bríd faoi. Gan airs giniaid am síosteach má caithir roi fancy agus imach go hefra an machas an áit. Níor bailach a bháin na fáil amach. Mar sin a níhéid sin an háite tar her cuairt. Harry may hug my hand and clipboard of screaming sheets. Ta suckry janta agum pósa Muise or siise, agus caihi an van owl in iri seo. Tosa a screame. Ní urtí rubí if I ga womanse, tost omlan. An da womanse is fudge dar chaime riu. Sa jerry or siise lam. My galore, agus thug mar crí lem le hahas. An ganéis go háit agus go thuair. An chéad bháú lána fel bríide, ag ní bhéad gur amlang an na sochraí lig a dhéanamh. Mar sin go déifin seachtúla an séolás fé. Mar sin go déifin téanalás trotha de bhíúil gá bhílas a seacht. Go dtír a corn bliana ó lána tobaiste. Intíthe. Níos fearr ríist, fuairmid ceileoirí an tirfanach George Lone a bheith ábal in seamnas a thorás Gaelic. Agus bheith an mhána seo gan in sa cultalan. Demáirte bhí an. Agus in Jardine revision, tá bríd na siag an grúgra. But one does like to look one's best for these occasions. Nuair a bhfuil an gún pócasaici. Sé an dléidir sogin é. Paula Graham, Grasso Year. A bhrítear session, tá fáibogin. Tá mé déag é fáil amach nar chláirú colscarú garage riú. Séir tá mé rá. Botin cléirí sa bhí an. Beidir go jolam hen run to the dhéanamh faoi Morgan Jerif seachtaine seo fééis a bhlach orainn. Ach fearí ar géir. De réir delí tá garage go fáil pósla. Ní faic gur féidir dhéanamh faoi. Béir an pósa ar ceall. An pósa ar ceall. Bhí aon an teacht an ceann den tíir seo
agus assassin gan tracht ar an bhean ar. In momentje mirror, her breach Kaiser George, and juggling cur Gael grooms of posse. A short fudgiana into charmness. Bannock the hood and gan posse omlaniana. Ni garag or sin enyin nar etchel or harby. On la dargion, Glen Paulerish. A vrager session. Tashimangalur Jirelam Tan Bart Jandogum, Hegnes and Posse Goray. By an Kate Munya Woolach Challenge and Bridge. Kaigo Tinny, then I could post the yield. No doing no land corp the ill her eBay. Jamar Jela Chiniana or Shishilesh. Na Fifree or Sir Paul Way. Don't ask. The Paulo Graham and Ish, a cantless in Bray Owl War, a Shamrock Curse every hand, a Boris the Nave. And the Sajuralish, an Ayman Ree, being Kyun Shin Kongrak.